namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today I can continue, of course, na nyimpi ya Sayicology, na Thembani Trust Chabalala. And then from there, yeta mhaka leyi, of course, yi nga ta kha yi linka Hosi Ngove, Mr. Post, and also Mayengani, the president. Yeah, already mi nga mi swi vonile, of course, ku yi suke kusuka between Psycho and Thembani Trust video already yi kona. If mi nga se yi vona mi sele ndzhaku blind. So after loko swihundla swa yena swi humini previously, leya swi katsa no pfumala tirhandi yo nghena xiyendlwanini le ka mazingita garage. So far hi vone Psycho a nga respondi ku kombisa ku heyi na ku wa swona ku timhaka ti le ku tikeni a nga ha respondanga in relation to that. Se xi tlhe xi vuya kambe Thembani Trust la xi nga fika xi posta this audio recording here, so a hi tlangeni. Vona ka mina mundzuku ku ta laveka nyana xigava laha, ku ta laveka xigavanyana xa vo 3 clip mundzuku. Yeah, loko ta laveka xigava xo ma 300 ku ri Psycho kwalano. So yeah, of course Thembani Trust la kha kombisa ku Psycho a ngo va na mali, hi yena kha n'wi pfuna kwalano as already stated ka previous video, of course, ku ya kha n'wi pfuna and stuff like that. So a kha kombisa kwalano hayi Psycho hayi kha yi lava xigava xa 300 loko ya ha ri busy, of course, sure ku na project ya yona. So of course kha kombisa ku a proud ku va kha kombisa swilo leswiwa. So leswi n'wi vava ku Thembani Trust i ku ya huma beef against yena, ku ri keni a va kha pfuna Psycho. Mi vona yena mhaka leyi yi somehow. Yeah, so ka paragraph ya makumu, of course, tlhe fika vona kombisa ku na mina ni ta jikijela screen record xa loko a lava ku zamiwa hi vavasati, of course. O kombisa loko, of course, beef yo huma. Okay. Ku i ta a ri busy na Psycho, so screenshot lexi le kombiseni ku that one I know ku xi ta n'wi bandzeni, including his wife. A ta vona ku a endla yini by that time, of course. And no kombisa ku a nga loyal eka nsati wa yena. Se se ku la ku boha ndyangu straight ya Psycho yi hale beef na ku yi ta ku onhela ngopfu leyi. Loko un'wana hayi yi cancel me, sa loyi ku tiva everything. Even then, of course, hi tlhela ka mhaka ya Hosi Ngove, Mr. Post loyi hi n'wi linkaka, of course, and Mayengani, the president. Njhani? Hey, ti-fans ta Hosi Ngove ti kwate strong. A hi ngheni ka yin'wana ya ti-poster hlavu laha yona hi nga ta kota ku yi tirhisa as a reference. Hi yona ni vona ku yi na hungu ro tala swinene. So of course hlawu, of course, i fika posta this post la nga fika tsala ku vote Mayengani. U nga va u n'wi zonda swa music, mara this guy a nga fixa swo tala mugangeni wa ka n'wina. Ni tshemba mbilu ya ye boti loyi u na rirhandzu ka rixaka ra ka hina. As you can see, a fika kombisa ku hayi vote Mayengani kwalano. Date ti mani kwala a ku na date. Hi lexin'wana screenshot, of course, ku nga na date ku nga ti 29 ta May, as you can see kwalano. Hey, loko ni fanele nghena ka ti-comments le ka post ya hlavu leyi ni fike ni kuma ku busy blind. Endzhaku loko, of course, a nyike reference leyi ya swa music, ku hi nga n'wi zonda hi swa music because ti-fans ta Hosi Ngove ti vhete ti vuyela henhla ka yena. Ku va nge voti party ya Mayengani because i pfalela Mr. Post gig. As you can see, ti-comments to tandani kha ni yi fambisa slow. Mi nga mi kha mi hlaya n'wina loko mi lava ku hlaya hi swona. So what do I think, Master T? N'wana na n'wana a ti na perspective ya ni, ko va perspective ya mina. So loko munhu a nga pfumeli na yona wa vula ku Master T I disagree, mina ni swi vonisa leswi. Hi yona argument ya straight, hayi leswi munhu a fika a hlasela mina ni bar. Come on guys. A hi ndlela kahle yo argue, that's why mi kuma ku mi hetela mublokiweni, munhu a hlamula hambi a comment swi nga ha hlamuli because i ku va approach ya yi va yi ri wrong. So no block and argue hi ndlela loko ze fika kwala, unless if i regular member no n'wi vona ntsena. So yeah, mina hi ku vona ka mina music and politics are two different things. Ka side ra music ku na tinyimpi leti va nga na tona Mayengani and also Mr. Post, and ku na a strong reason loko mina ni va ni swi langutisini yo va Mayengani a nga lavi ku performa na Hosi Ngove, Mr. Post. Leyi tivaka ka Gaza swa swi haneda ku ni hala na hala ni ma kuma na mhaka leyi ya tiveka reason ya kona ku why ti-beef ta vona ti dzike ngopfu, swi katsa na tinyimpi minkarhi yin'wani yi kulukumba ngopfu beef ya vona. Mara loko se ya ka ti-politics, of course, hi le ka category ya different. It's a different category. A hi music swilo leswiwa. Mayengani wa ka ti-politics ni le ka music a hi swilo swo fana.
Beni Mayengani wa ti hala ka tipolotiki i lava ku tisayina service ya yena already nga hi swi vona ku i borheni mati ka hala a ni swilo leswi loko hi fike hi rhwala swilo leswi swi nga na proof ya swona i borheni mati na ku hala ka vona i borhini vanhu va ka mati free of charge ku kombisa ku approach ya yena i yini hi leswi fike kha swi twisiseka swi hi sweswo ende mati ya kala giyani hi leswi fike mi swi twisisa ma kala swinene mati ya giyani ni voni na van'wani ka siyandani va kha va ka mati xihloveni ka xihlovo swinene tani kha ni vekele ti-images kwalano mati ya kala swinene hensi mina ni kha ni vulaka yin'we ka ti-videos guys ni ku leswo celecela mapatu it's useless na ntoni walowo va ta hi nyika mati va vhenda mara guys we don't have water mati ku hava leyi a Stegerfin hi leswi ni fike mi kha mi swi tiva sweswo there is no water a Stegerfin se mi la mati ya kho hi makuma kwini tiboholi to ti laveka ku endla ku le ku ndliweni ka swona hi swi voni ku celeceliwa mapatu lexi lavekaka i tiboholi mati ya ta hlupha hi leswi mi fika mi kha mi swi tiva sweswo na ku le ka siyandani se swi komba ku na problem loko va ze va ka mati hloveni ku komba ku na problem a vo pfala njhe mati kwale mhaka ku na mhaka leyiwa so ku laveka munhu la nga ta tiboholi ende Beni Mayengani swa tikomba ku a nga endli ku ya approach ya yena loko boholi yi ze yi va yi ri kona xitandi swi va swi ri karhi hi leswi ni swi vonisaka swona mina mhaka na mhaka leyiwa so i swilo swimbirhi swo hambana swo Mr Boss wa pfalela the gig or what it has nothing to do with politics loko se ku ya ka ti-politics hi fike hi languta community ya hina ku laveka yini mhaka na mhaka leyi hi leswi mina ni swi twisisaka swona mi nga veka mavonelo ya n'wina kwala hansi of course hi leswo Anshuti wena tatavo. Tana tsala katanga awu pfuleli kata mina tana tsala katanga awu pfuleli kata mina tana tsala katanga awu pfuleli kata